Malayo kong plastar sa mga ipagpit. What's up, people? And next stop, Mapit na. Pag-asawa na pasagdanan. Bakit ka ba? Alright, it's dinner time, baby. Pagkalami sa mong phone. Rice na lang. Rice na lang. Pwede na ikasar mo. Oh. Sisar lang. Hindi may kasabot ba kung saan si buhato na ni ba? Siya magluto. Ikaw na ba? Ayan na ang mag-pressure mo. Kanina piki. So luto na tanan. So nagkuha ko tanan para matilawan ka. Ito tawagan na ako. Food. Kasi tawagan nga food, sir. Shabu-shabu. Sabi-sabi sir. Kailangan dalawa yun kasi delikado pa isa lang. Shabu-shabu. Dapat dalawa daw shabu-shabu pag isa. Delikado. Renta ni Digong nga. Lami. Tapos, ano yung itong ipanghulo ka ganina? Kuha the chicken. High res lagi nino. HD na siya ba? Ang wata ka sa butong sa? Si cucumber daw. Si cucumber. Rosario's Chinese food restaurant. Laban akong ulo. Ako rin nakahurot sa siomay na gala. Busog! Mag-edit ako, edit. It's editing time. Tomorrow. Yeah. Hi. Good morning all the way from Butuan City. It's my second day para sa akong training sa Red Cross. And thank you very much Amari Suites for a very nice room. Lamig kayong katulog, may gala. Sige, 1, 2, 3. Yeah. Hey, compress. Dikit dapat yung lawas, yung lawas.
Tapos, wait. Isa na ilagay sa glakaw. Wait sa kukuhan. Unlock. Okay, down na to ang tingin. Pero na daw. Keep it in the ground. Down. Pero na, tingin. Pero na. Uy, ulo, uy. Support the head. Karang result may gala sa exam. Wala kinsa man ni, wala ka pa sir ni. Vigo ra gid ay ba? Yes. Kira, not bad. Okay, go to sir. Wala. Ha? Kira. Dili gyapon na mahawa si sir. Dapat, okay? So di gina dapat mahawa. 1. Okay, ready to roll. Ready. 1, 2, 3, roll. Okay, insert. Kana mo sabay ang lawas, ikaw bro, sabay mo lawas dapat. Okay. Ayos, sir. Okay, ready to load. 1, 2, 3. Ready to load. Ready. Okay, load. 1, 2, 3, load. Okay. Dapat 1 way. Eh, pogi sir, pogi. Siyempre, dili kaya siya straight. Okay. Sige. So, balik na sa likuran sa. Okay, sa likuran. Manito sa daw may email. Relaxan ka. Manito sa sir, relaxan ka sir. Yes, manginasal ka ba meron? Manginasal meron. Oo, diya sa Kamel, biyaan sa ka na. Okay. Everybody. Ready to walk. Ready to walk. Ready. Ma'am, kaya ni mo na ma'am. Pakaling ka. Inner. Okay. Inner, sir. Right. Okay. Ma'am. Relax. Okay. So ready to walk. Inner foot first. Walk. Tapos ang kaning nasa taas, mo na mag-check sa consciousness ha. Dapat dili na patulog. Ready. 1, 2, 3, stand. Up. Okay, relax. 5 foot, okay. 5 foot left. 5 foot. Oh, ito abante. 5 foot. Right. Okay. Ayaw na galing hindi na kayo. Okay, pas. Bida. Kapuya mag-rescue. Mas lami may mo pasyente. So, lunch time muna. So, at sa kaninga part, atong i-compare kung sabay mas lami ang Jollibee o ang KFC. Alamin natin. Una na to ang panit sa KFC. Lasang chicken. Chili Prinsa, KFC, Chicken Joy. Wala rin color, no? Jollibee. Jollibee, KFC. Ang rice. Sino mas malaki? Parera. Lapad. Lapad na nipis. Di kay lapad pero dako. Ilaw na to ang panit sa Chicken Joy. Lasang chicken. Ilaw na to ang rice sa KFC. Lapang rice. Jollibee. Liharan, right? Ito magilami.
Release. At naghangin. Release. Okay. 4 cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 4. Before, after use. Isura mag-rescuer. Sakit sa tuhod. Basta mag-rescuer ay. Tapos, bah. Kaya plano ko mo sa Red Cross din na lang. Di lalim mag-rescuer. I-turnover mo din ako siya sa So, within the vicinity lang daw, parking lot, either drilling aside or drilling aside. Okay, you have 5 minutes to extract your patient. Your time starts now. Go, 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 go! Ito na, isikan na, nigawas ng adrenaline. Wow, sikat-sikat na oh, di ba? So, it's not bad for a first timer. Okay? So, constant review, constant practice. Ma-master na ginali siya. Upon which the pastors of the evaluating examination conducted on July 11, 2018 and certified by the Philippine Red Cross to practice the above mentioned course are the following: